Kublai ni haka kini kejuk kaba ringkat ke internet ke social media kaba barok kaba ngilak bani iba bonduk ki youtubers simet kila yo ya kerinsan ban penpau ya kisap ki phong kejongki te kaba khamsun tanat ru kalong ba ngilap si bon ki kunhon kaba penan kam hok ya ka rinsan jong ka social media pada kani ke puan nak yang ka Snor TV kan wana kirpang chapang jong ki khon samla na jala megalaya ki ba penan kam hok ba ki social media ke internet hakaba wat ya ki content jong ki ala bani thu shabari india ru bat kham tam ru ki news channel ki ba na shabar jong kari bat kani ka kunhon ka dei jong ban gaspa uba la pliru kalat kunti na banta ban pinyo kam pinyo jam bat pinyo kamai keji na banta ki na samla alegi nya phai shiki ya kani ke jaka terikam lasdang de ban kaspa maulong da ke jing temu ban kentiu yala ke jong ke jing im badru ban penyar ke jing terikam kenang ban yo ban aikam ajam lem ya kiwe kindiat chapang nong sing udai khon jong ba ds khar sentiu ban ke kong nebi linda maulong bad ula pendep ni pentibit yala di hakani kalan na kolkata house name arhajar sao te ngadi ban Casper maulong te ngidi ka team bangi Shna ka jong ka film usia one of the first 3D animated film te after dengi ladap Shna ka film usia ni stu ba ka skill level jungi kadang duna plus te ni haban long sngorit ila dia ni haban penrit ila dia but ni kwa ban learn chu ka ba ngin ka skill level kan penkiu ka skill level jungi tengishim ki projects ki bana shabar hakador ka barid but ngishim ki projects for India kumju ki long term projects te for the next 10 years re kadikata hingga ba penkiu ni skill out of young boys. He returned to his people a man. Kekam ke Baningkong du bakilas dang kadai syapang usim tirot sing lani ka animation film ke bakila ai kerteng usim balayo wan pelaj house nam arjar khatsan haringkat ki perlok bakunthop yuba janai ugri sim bale ya ka music design nang tau ba deswan sun kum nong rawai bat kwe Over the hills until a new enemy arrived, a master of deception. History had taught us countless battles, but all of them had fought with only one thing. They first fight with their heads, then they fight with their hearts. Kristen kisan sampiang dari nama kawan ngalak teri buat ban Casper hadin ba dep ka neka project musim join baru ban Casper tengah teri kum mainly saya technical director ngatik iki production pipeline nadu pre-production nadu post-production te ka main kam janga ka dibe modeling rigging texturing lighting but rendering kini ki main production workflow jong ka ki kam jong ni wala ka day hagasin ka Baningkong kani ka animation film du museum kalayo ka jingero na kibabon kipajba kibalapay jeka badru syakiwe ki jeka haga jingya linti jangkala kumba khalai snem menta lanang prat kelenti haga jing trishtom bat penenkam janai ya kasap ka phong ka jingnang jingtip haga ba menta kalala ban aikam bat hikailem ya kiwe ki Khynnah nakaba shim kabu ya ka social media hagarukam ka baba ngakseng babulang ning dok nongkang natre badi baban Casper
animation field but ngade apa ka 3D animator department dia ngala terlibat mentala la selam hi la don gumba sunroof nam but ngala pendap jaga degree jonga te hari ketu ngam dan lat kiam jam snow tu nama ba kejimut temu jonga kolong nadu nikong ngakwa hi dengan train animation boleh 3D animation dia ngalawat lat snow dari ngampat kam yo ngam tip dia masuk ke hantar dia apa kadu setip sepang kena film museum buat ngasa reach out i baban Gasper dia balong kurku si saya kalau ba mai isim yang buat lawan hane klam gejik tip nam liang komputer nam liang gen long ngampat tim nganang bendro andre ngam tip sepang ke animation dia hari nadu bala dan hapo kajing hikai kejong ngalala but ngala tri mentah ni la selam but ngasnat but la pin hikai nga la pin lam ninti nga sekene kam ka jungi but kurku sisa ya kata kajing kale jungi but kane kam jungi kimta dan box sisa ba kan ya sepang sudu jing bah kajing kio kajing kene animation kamtam Shillong kamtam per Meghalaya nakari kasih kejungi dia kabyang pala kene kam buat teman ki news channel ki ba ki pha ya ki kam ba ki le ki kentop ya ka New York Post ka Mirror UK BBC News bat ki wei bat hakani ka channel ka jongki ki animation video ngila banyu bakalong world class Nasabariru kumka New York Post ki Mirrors napo BBC napo UK de bon ha ki ni de ki providers ki news channels ki 3D engineering 3D animations de ki shim nangi ke de la sign ka deal but ki de we supply them ke that is our one first source of income. Our second source of income is YouTube earnings ke the YouTube earnings also because we focus mainly on the English language and UK and US market the CPM cost per impression jingi kham he it's like kalong gumba $5 maybe the tambah for India ple ngathai kham ret our third source of income is kumki clients kum napo Israel menta suppose ngidang le kani ka military drone long ya industry joki ba hikai yaki it's an e-learning for the customers can how to set up the drone the drone joki ka kumlong kin pin iba ka camera joki kala ban track yaki like car number plate kila ban mapping yaka like forest mapping and all that the kum kita kan that is our three main source of income. Number one is ki news channels ki share ki videos jingi. Our second is YouTube and our third is ki clients kan. But I'm not push no, because of our passion for animation for artwork it has paid off la obviously initially ngila straight from your without pay without money tamang you just invest our time and hope for the best the mata now after probably 2-3 years take long we have seen the fruits. mentau nong seng ukwa ban penyiar syushu bat pendibet ikibakwa mensya hikai hakani kalan
Bat phila ban pet du yigikam matibet jungki. Tekabalet chaka AI Tele YouTube channel bat ha kiwe ki social media platform. Kajing temu kajonga kalong ba ngi kwa ban hikai yaki khna samla jingi kan ngi hikai for free kan nomor ba kani ka animation course na ka animation degree it ka cost around kamba khandriu lak for 4 to 5 years maybe tamangi we can provide to you for free kan but with a catch kan tamba ngi kwa bangin hikai free through even the feeder tang ka computer ni la man send ki links ki videos ki tutorials but ki software when you use open source software ru ting la man send ni free ru ken kata te from that te we grow together ken baling an chupi ni kai free phi mar bang ni dan kam ye phi ka talent pool ka skill level ni dan kam jaka bangin recruit ki brain na bar te ni kwa ki khana samla jangi ru ken ya ngin trai lang ban ni ken ban trai ban ni ru ngi kwa ban compete but kini ki government jobs ki baki ai ka compensation ngiru ngila man ai ke ngila man ai phi like 8000 sisnam ka increment number 2 ngila man ai ka pension ru da fi trai ban ngi da fi la retire ru ngila man ai ka pension ke we have that financial stability ba kini ba khoi ki ba trai ban ngi ru for the next 10 years right now we can pay the salary kan so we have that financial stability koi kalong ba bon ki bong ban tray private long kiting long yokim siu ka pisa tama we can assure you that we have the financial stability kan bangin for the next 10 years ila man siu ka salary kan so with all the benefits of increment every year plus with pension that obviously it's kadai NPS kadai ka ya ko penyat ke government. So you'll be getting around 40 to 50 lakhs lump sum plus but around 10,000 per month. That feel retire hadian 58 60 years ke. Akhting ba damang shwa interesting bahasa volume siap akhting te ngawan hane wan triwi ko nang kini ki animation ba nadudang red ngalapet kini ki animation ngapet kini animation ba ko nang ban snakum na te ipa jongai liwat kata training na kam te ilap apa kani ka jaka sa po yo tinggi tray di baban ba ya bale kani kam di shim yang shim ikum tu yang panang komputer panang ya ngadro tab ngadro ko yo shim yang ngadro tak kana sintang arai sing do join menta Shna itu donat arsinya Shna ta nga kidon ki senior bayarap yang aro ya dan tutorial ngapet turu karang nang keluar ba ngasong ngajan joki kono kentara sanang tas asnya bampor ke entrance jang apa ko Shna da animation berdubrief siapa ba ki dan ki company we blah la Shna animation ki la yu ko di Disney ki yang arok konang kom ki jat panganyok kam gitu kan Te ngamun ongi khana samla ba phim dei ban chu up etanga government job pe mar kum wangi dan sipo Mumbai shishe kalong gadan ga yitu khana to pa ba utrai po RBI te hapo RBI mu yo hapo Mumbai 90,000 that was 5 to 6 years back ukon ru yo 90,000 yong ka salary te uang ba kum lo ma ba mamer me yo kata me ngal ngayo kata menang trade dang license te mo trade po central government and last 5 years we are 90 ngamon ong ba da kaja kum tu shati sipo Mumbai ru kamot even here in Shillong ru kala banja kam ta kan it will not be enough due to inflation it will not be enough kan ka salary ka ba 50 to 60,000 kalau kam ta kan ne te pihak ngamon ban ong ba
kani ka kam da fitrai ru kani ka animation ke ngamdai tang animation gwi kam ru kani ka jongi mo an example phila ban nabaru ni mentang ya tray ki client nabaru kamu you have a global client base kan phimla ban pilong ngim depend tang na ki local you kan na ki local clients tamangi we have a local global client base kan te kini ki na client na po Israel ni yo na po America na po UK there's lots of jobs kan not even dakani ru tang na ki kini ki graphic design na ki script writing na ki anything kan ki balong web designing tu fila ban yo kam na bar kan mendai tang animation kan animation is just a small piece of it kan kata